Image Paodam Ming Tabi Kwai Punapu Han Maktada Ketribe Monindro Taram Noksari. Ngasigi Maroiba Pau. India government Amasung NSN IM Anigi Santi Yuari Warosin Purapada Manipuringam Kabi Aroi Haiduna Opam Kayada protest of Grey. Drug Saba Amasung Yonba Miri Pare Amasung Zarkhangi opposition MLA Manga BJP de Yaukre. Hauzik ngasigi mapungoiba pau amuk lobirasi. India government amadi NSN IM anigi santigi waroisin purakpada Manipurigam kai kaibi yaroi haiba demand tauraduna civil society organization mangagi apunba coordinating committee on Manipur integrity kokomi gi makhada tongan baba famsingda miyamna wakat mifam pamduna protest taukrei. Ngasi wakat mifam pam kibagi manung chana konung laikai youth development club na Wangkai Ketela Sang Bida Pamkiba protest Mifam Aduda Club Asagi Secretary Heramanin Hai India government Amadi NSN IM Ani Marta Matam Sana Sanarak Laba Santigi Warigi Waroisin Taliba Tasigi October Kontra Matoid Lagani Hai Basida Nagaland based Tauba Lalolup Asigi Waroisin Purakpada Manipuri Apun Bagi Saktam Kaibi Yabagi Akiba Paure Among the Su Watu Asi Tokibalere Waroisin Purakpada Apun Bagi Saktam Kaibi Yaroi, Indiana Kamlup Naiba Tawong Sing Satabiganu, political parties sing Delhi the Chalu, MLA Humpumak Narol Chumu, India government Waroisin Purau, Akaiba Purakanu Haiki, Koyatunda, Poire Lemarol, Nasinduna, Wakami Pampamki, Wakami Pamaduda, Saruyakibi, Poire Lemarol, President Memchobi Nafundo Kibada. India government Amadi NSN IM Giwaroisin Purakpada Manipur Kaibe Yaba Wapam York Labadi Tuminale Tokloi. Prime Minister na Apun Bagi Saktam Kaiheloi Haiduna Laklaga, Karigumba Akaiba Laklabadi, MLA Humpumakna, Manipur Kaidana Akama PDF Lepkadavani. Johnston Higher Secondary School Gi Mahiri Singnasu, Manipur Apun Saktam Kaibiaro Haina, School Get Tinduna Campus Munda Kolauka Lauki. Yagomena, Kadagumba Tim Never Honor Pada Manipur. Kahen na honor agadi ako'y Manipuna. Ako'y gilebaki, ako'y nagkarjagadabani, ako'y kardabayadi haidana. Lepakanda, ako'y Manipuda leba, kung kuning magkopina aga. Sing mamalaw kuting bahudi, Manipur kahen ba suyayaroy, Manipudi, ako'y nagkarjagani, hay bagi kongjang kaya. Manipur na magnasang sinubahay na. Maway na, sa sabaho naman. Nakalambaram da Infal East Apex Body Yamo Ediba Coordinating Body Kuraina Manipuri Apun Bagi Saktam Kayandanaba Section Mipam Amangasi Sangit Kala Sangam Kurai Lamnong Pamdana Naga Santigi Aroiba Agreement signed Tonogadurba Asina Manipuri Integrity Kahan Bayaroi Financial Administration Costume Sohan Bayaroi Haina Warep Lowcray Lonana Laklibatang Puntaruki Ayupung Taramatoidagi Lamlong Katilda Miami Wakat Mipam Pamba Hainasu Club Mera Paibi Singh Organization Singna Punawarep Loki Bagalona India government na Apun Bagi Saktam the Singna Labadi Hanmalaitin Tenagani Hyper Warepsu Amato Oina Loki Ngarang Numidang Pung Tararom Tabda Tawal District Police Amadi Lilongi Anti-Drug Association Alada Amasung Anjumangi Volunteers Punna Kusam Naduna Drug Saba Amadi Yonomi Lilong area dagi masa yum dagi drug konana fare faro me humadudi drug saba pusam MD Ali Zaikun apokpa MD achoba jingjaw mamang mangondagi SP capsule yang khai fanglei mahakpu wangpong chatabada drug yonba lilong dam matak pusam Salman Hussein Zaikun taret apokpa Salaudin asi dam makhadagi fare atoppa aduna khulakpam Sarif Khan Zaikuni apokpa lekhidraba Nizamuddin Lilong Jingkham Makhalikai Degini, Makoidagi SP capsule Satret Kuntra Mari Fangle, Lonina Makatana Tibu Humbi Tabak Satabada, Pun SP capsule, Lissing Tara Marigat Samwa Taramdoi, Aini Yadaba, Lok Kubahida, Cough syrup bottle, Barfudrama Pan, Heroin number 4 gram Tarantu Fangle,
makha tana thibu humbagi thabak chathabada drug lalonba FS Aptar Hussein sei kuntra manga apokpa FM Habibur Rahman Lilong Haurebi mayai lekai da leiba phana bona bada nanthok laga chen khrei makoi singa sigi matakta Lilong police na case ama register tau khrei hari Wildlife Week celebration ga mari lenana pangthok kiba debate competition quiz competition slogan writing competition amadi painting competition singda makok mathang tarak kraba Thawal Forest Division manung da leiba mahiroi singbu kaibul lamjau National Park ta puduna sangai angoba yangan khrei Thawal Forest Division gi DFO Debla Lefrak Pamna Luchingduna Mahiri Singa Loina Satkiba Kongset Aduda ACF Thawal Banichong Singson Thawal Range gi RO S Samango Kaksing Range gi RO M Iboyaima Forester Thawal L Dhananjoy BO Yaipok M Biren BO Palel Mohammad Salaudin Wildlife Warden Thawal W Ramchandra Saruyaki ngasidagi wildlife nungsirasi haina therefore debla life frakpamna mairoi singda haiduna yum da halaga school da imanaba singda wari liduna sa uchek sing kannabagi paujel piu amadi wildlife activist oiduna paujel piminasi haiki wildlife week celebration ga mari lena pangthok keba competition singda makok mathang tar mairoi singna saru yaduna chatkeba khongchat aduda saru yakhiba mairoi amana phungdorpada Kaibul Lamjau National Park Chatuna Park Asigi Akoi Bagi Pibum Amadi Sangai Yengma Pangbasi Yamna Nungai Haraduna Kongset Asibu Sinbiriba Thawal Forest Division Busu Thagaba Pungdol Duna Mapamasida Chatuna Sangai Yengma Pangriba Mahiri Singh Gisu Department Silaling Bagi Apama Pungdor K India da Che Chang Yaudana Chang Pagi Maralda Farba Matung Rajasthan jail da sahi tarik katha tarklop lairuraba Rohingya Muslim Muhammad Fayaz Ahmad Sainipu taret apopa Muhammad Sahid Ahmad Mat Mahak Rakhine State Myanmar dagi myoyasi jail gi matam loibadagi ngasi India gi authority na Myanmar authority da khusinabada certificate of identity CI yorm da badagi Rohingya Muslim adu Myanmar na low haiba yadabadagi amuk hanna India da purakrai India Myanmar Friendship Breeze Maya the Labor Myanmar gi Immigration Office ta kusinaba chaluba aduda India gi Maikaidagi Immigration Officer L Megavarna More Police ki OC Letka How Immigration OC Nabakumar amadi Rajasthan Police yauki Myanmar gi Maikaidagi Myanmar gi Immigration Officer sing yauki Thawal Multi-Purpose Project Neglected Area Tamnadogi President Telem Darana Chatlibatha October gi tang kunda Lamlai Bazar da leiba Chalo Community Hall Pangthok Pamipam Amada Lamlai Makai da leiba Lokpam Sing Ikang Thokpadagi Lok Tribasigi Compensation Panganbina Warep Kaya Lokre Hainangasi Manipur Press Club da Pangthok Pa Paugi Mipam Amada Pongdokre Mahana Hai Tamnado na Kungang da leiba Lomi Sing Unaduna Law Kaya Ui Kanan Uribano Haibai List Ama Pikat Pagaloidana Lengak Nasu Lopu Singaduda Compensation Pibagi Wapam Lakrabani Amaramda Lowapu Singnasu Handak Sahigi Po Tok Trabasingi Oina Loksan Kokpiro Vaidana Loksal Pirakti Haidana Lomi Singdagi Low Satpiano Hanasu Apil Torakle Mai labor low you talk and Karvat on the way. Cannot look from the port to talk from Nina. What to come to a Lopum Sida, what to talk to the Kanjatani and the woman for Topiro. No, talking about the double coping, triple coping to Omega, in coming hands of the Dagger, Ganja having hands of the policy, Mutapiros. Committee same about governor in the Toiba committee say, Masi after 200, a people in the Pierrot, I don't know whether Masi, a coin of trekking to Umatamda, Kalkumada, please, Toguna, thus been the Lermaban, a character, Madu, Chatana, good process to prison. Please don't let him target a good Miami who wants a good pilot. Or who knows what I'm switching to a good pilot. Lamdam asida ngangnariba imalo lasi nomonomagi sapu kayadagi sitakigadra haina mi paineri ser asida lol asibu ngangbda chawtok chabangamda miyo singasi maribak nungsiba miyo natki haina Lok Sabha MP Dr. R.K. Ranjana Phongdokhrei Manipur gi Language Development Society Imphal amadi District Institute of Education and Training Diet anina punna kusamnaduna pangthokkiba kuntarerak suba Manipuri Language Day gi thoramda MP Dr. Ranjana Saruyaduna makhatana hai
निपान सुबह सिदुल चलबा इमारोल असिबु हेना चौकट हनबा लेंगा की फन वाटन लेरी लम असिदा मरी लेनब डिपार्टमेंट सिंगना अहेनबा मियंग चंग मथौ ताई लोनजान कयागी अकन साफू लेरी सेरक असिदा मरी लेनब डिपार्टमेंट लोल असि योकनब फन लेते हाइना लेथोप असि चुमलोय फुरुप कयाना पुन खुंदामिनबा लमदम असिगी फाउना लोल ओइरिबा मणिपुरी लोल बु चौकनब होनबगी मुहुत्ता लोनजान ngang चौकटोपगी चनबी थादोकलसे स्टेट असिगी एडमिनिस्ट्रेशन 5 यावरबा IAS ऑफिसर सिंगसु मणिपुरी लोल मयक सेंगना खंगनबा मरी लेनब सिना होनगदबनि हाइकी ngasi pangthokkiba kuntarirak suba manipuri language tegi thormasi review of the last 27 year of manipuri language development haiba timda pangthokkibani lagliba chaichat kunmapan namsung kunthra da pangthokkadoriba ningol chakobagi yengduna khwairamal kaithela pafam phamliba street vendor singi pafam phambagi matam sangdok piu haina ngasi khwairamal kaithela street vendor phamliba singna irang horuk kibagaloina BT road lambi thingkrei police ke mungna khrei थौदोक थोफम द इम्फाल वेस्ट की DC प्रवीण लाक्तुना स्ट्रीट बैंडर सिंह यानब पुरक नबवारी सानबदा स्ट्रीट बैंडर सिंहना पफम फंबगी मतम असि लेंगा की ऑर्डर ओइबना अयाकना हेक्ता कोमथोहन मंगमदि हाइन फोंदोकी DC प्रवीण की वंगांग अदुदा स्ट्रीट बैंडर सिंहना थमलिबा वाफम अदु हेक यानब पुरक थ्री मखै DC चटप यारोय हाइदना DC न तोंगलकपा गाड़ी अदु थचिन बगल लोइना फादन थमकी तुंगदा मसिंग यामलो पुलिस पर्सनल सिंह लाक्तुना मियाम तन खाइरो मतुंग DC गाड़ी अदु चरहनकी District Health Society Thawalna AVBDM Thawal Branch Amadi Blood Bank and Transfusion Unit District Hospital Thawal Punakosamna Sinduna National Blood Donation Day Thoram Thawal Jilai Oinasu Ngasi Thawal DC Complex Taliba County Hall Pangtokre at least donate once in a lifetime Haibat Tim the Pangtok Kiba Thoram Aduda Chief Medical Officer Thawal Dr. N. Jayanta Kumar SP Thawal Dr. S. Ibomcha Amadi Khabo Gram Panchayat ki Pradhan M. Manglem Jauna Athawi Mitung Singh Oina Saruk Yaki Thorum gi Saruk Ama Oina Chief Medical Officer Thawal Dr. N. Jayanta Kumar Nalam Thadana LM High School Atopomdagi DC Complex Pauba Paujel Puba Rally Ama Medical Staff Singh Amadi Mairoi Singh Satki Loinana Nomagi ओइबा लेमने पीबगी कैंप अमसु तोंगान तोंगान बा ऑर्गेनाइजेशन कयाना सरू यादना पांगथोकि रिसोर्स पर्सन कयाना पीबगी तंगाई फदबा अमदी कानबा कयागी मरमदा वांगांखि लोइनना अथोय मिथुंग सिंगना पीबदा सखंगलबा थोइदोक हेंदोकलबा ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन तरा तरेट कोल सिंग तमदने पुंगनिंग थवतकि Rajapal Dr. Nazma Heptulana None District Manungda Leiba Model Residential School Rangpal Amasung Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Tamenglong District Mairoi Singh Kanglup ki oina unakhrei ngasi Raj Bhavan da district anidagi lakpa Mairoi Singh adu interaction taunaki interaction adu da Mairoi Singh apama phongdokki Rajapal na Mairoi Singh talent ubada nungai phongdokki Iramdam Manipur asida leiriba nama soirba singi NGO organization singna disable gi mingda yaipanaba ni haina thabak kaya ama tawri adubu ngasi pawda yumthong khuding changduna paisa khaikibadi yaudri adubu mamangda mioi karana disable amadi all as gi mingda sel khaiki nama soiba kharada artificial limb hapki haiba sing asigi office ta DDAM gi advisor amadi secretary na chatuna wari sarubada Makogi registration number adu aranbu oirambaga loina mapadam khara leiraga miyoising adu mangki nupi group kharasu thoraktuna mafam kayada sel khaibagi thabak chathari masi topinaba kayarak an hairbasu lepalaitri disable amadi all as giming the sel khairga hingani khalibasi tobiganu disable singna is line hingnaba honaringi cherak asida disable singbu Hantana Thamnaba Honariba Group Asibu Civil Organization Sing Amadi Miamna Bab Tahanaba Amadi Makoina Tauriba Tabak Asi Tinaba Hona Minasi Disable Singbu Lalon Biganu Hingliba Punsi Asi Marik Mahau Tone Hingnaba Disable Organization Nataga NGO Tauriba Sina Disable Gi Welfare Gi Tabak Taubada Yumthong Kuding Changduna Paisa Kaibasi Nasidagi Lepiu Makatana Sel Kaibi Pau Tarabadi Amadi Tenaba Toklabadi Maduda Thorakpa Apapatagi Daita Sel Kaiba Saliba Group Adun Pugadabni Haina SDPDO Manipurgi President Kichorol Amana Fongorli
झारखंड ऑपोजिशन MLA मंगा BJP दा यावख्रे मखोय अनिना कांग्रेस तगी अनि अमन झारखंड मुक्ति मोर्चा तगी अदुगा अमना इंडिपेंडेंट ने मखोय के लोइना झारखंड की हानगी पुलिस चीफ दिनेश कुमार पांडे अमसुंग थबक तगी पोथारबा IAS ऑफिसर सुचित्रा सिंहासु BJP दा यावख्रे थरमदुदा चीफ मिनिस्टर रघुवर दासु यावखी कांग्रेस तगी MLA अनि अदुदी सुखदेवा भगत अमसुंग मनोज यादव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा दगिना कुनल सरांगी अमसुंग JP पटेल नि मखोयना BJP दा यावसिन केबा अदुना ऑपोजिशन दा निंगबा काहन ख्रे हाइरी स्टेट असेंबली की मिखल दिसंबर दा पांगथोक कदौरिबनी टर्म तरुकलक MLA ओइरख्रबा मनोज यादव की मतुंग इनबा यानबा मियाम अमा दारकथादा लई सुखदेवा भगतना पार्टी की हानगी स्टेट चिप नि इंग्लिश तरामरी की मिखल दा BJP ने पाक्तकना माई पाख्रबसु मखोय अनिदी मसागी कॉन्स्टिट्यूएंसी कनबंगम की बनी कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट रानेश्वर औरान नदी डिफेक्टर्स सिंगना कांग्रेस बु सोहनबंगम लोय हाइकी मखोय मसागी प्रिंसिपल लेक्टब सिंग हाइकी महाराष्ट्र असेंबली की मिखल दा BJP ने लुचिंगबा NDA ने मपुंग फाबा मेजॉरिटी फंगनी हाइना एग्जिट पोल सिंगना फोंदोख्रो मतुंगदा शिवसेना लुचिंगबा संजय राउत ना ngasi हाइकेबदा उद्धव ठाकरे ना लुचिंगबा शिवसेना की मतेंग याउदना BJP ने गवर्नमेंट सेमंगम लोय मान मखातान हाइकी शिवसेना की थागतलिबा मिरेप चाम कुनमरी मनुंगदा मिरेप चामदी माई पाकने BJP ना सीट चाम हुमफुमरी दा मिखल थेनरी बनी BJP ना सीट चामनी तुनी थोइदा अदुगा शिवसेना ना सीट चाम सुबना अनिदा माई पाकनी पानरी बनी सिंपल मेजॉरिटी ओइनदी मेंबर चामनी फुमगानी इंग्लिश नि तरामरी मिखल दा शिवसेना ना सीट हुमफुनी थोइ अदुगा BJP ना चामकुनी थोइ फुंकी बनी सानबगी पाव तरुक सुबा हेरो इंडिया सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट की हौजिक ngaiha की ममांगदा FC गवा अमसुंग चेन्नईयन FC अनिना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गवादा सानब हौख्रे ngarang सिटी जामशेदपुर दा लेबा JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता सानकिबा मैच ता जामशेदपुर FC ना ओडिशा FC बु गोल अनि अमदा माइथि पिख्रे जामशेदपुर FC अमसुंग ओडिशा FC असि टूर्नामेंट असिदा हान ओइना यारोकेबनी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमु हन पिजरी इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग NSN IM अनिगी शांति वारी वारोसिन पुरकपदा मणिपुरी ngam काइबी यारोइ हाइदुना मफम कयादा प्रोटेस्ट तौख्रे ड्रग चाबा अमसुंग योनबा मे अहु फारे अमसुंग झारखंड की ऑपोजिशन MLA मंगा BJP दा यावख्रे ngasi gi damuta di इमेज पाउदम पिजो मतंग सिलो सिंजरी म्याम मुकहना खुरुमजरी